بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So alhamdulillah mga palangwan ha kami Islam amuin yari timatayng hog sarta kimi kita jimajaga programa sing kami di ha Nidaul Islam. Alhamdulillah biyayaon kakitaan niyo kami iban sin amuk manghod ko ini yari ha dapit ko palawa ni maadobkan niyo hamasabyaon ini insyaallah subhanahu wa ta'ala insya tumukbalkato ni pangadjian mapuas ko lang tabi mga hipakilain siya kakato niyo katan odolong ta minsan sa ini ko kakilahan na sing kita niyo katan sumakawa ada kala biya mga pagkain siya ni malugay-lugay na biya agbos tiyahunan na to biya agbos wala na nakalingkod di kato laong tabi mga hajaman na kaunayat to na isa ini pagkakita sing kita niyo ni Daul Islam demikian na mahad moro iwan di halupa sambuangan hauna-hauna ka masjid-masjiran in siya magkhutba maglamud lang ta mga ulama sa tayo sini bilang di magaguruhan sinamuin lang ta di halupa sambuangan so muna hari pa siya makadto pa amon mauto so niya hi lang ta hililay kato niyo ha biyaw nini muna hipakila ko in guro na to kalasahan in siya ini sambat ko kanyo may ta lang ta biya mga wala na ito na pagkakitaan din dihan ni Daul Islam at wari halupa sambuangan. Sabihin siya ini na long ta malugay na siya dito ha Saudi Arabia. Muna naghihinang siya, namikyan bukun hat-hat naghinang sampay long ta nagpasong sin panghati niya palihalang si pag-agama sabab na asal-asal dahil kaaunan niya matayo ha ilmo na labi luwa na kadto na papukaran sin ilmo alhamdulillah amo ilong ta dito na siya ha dualong ta masjid ini Masjidul Nabawi, Masjidul Haram, dito ha long taking gabu Saudi Arabia. So dito hadto na chance takulat na ito na sa rin dito, alhamdulillah, nagpasung siya sin panghati niya, amuin wala nagbati laul, bang free time niya ring paghinangan niya, madto siya mag-alupa magkaguruhan, hauna-una na tampat dito ha Saudi Arabia, tungod paliharan sin long ta pagdilay sin ilmo atau ang pangadjian, aon mga dito long ta jilsa, mga dirasa pagpakadjid dito ha Saudi Arabia narito siya maglamod-lamod sampay in siya ini alhamdulillah nabilang siya ring ha mga mudarris maghihindo sa arta mutarjim in interpreter siya ha mga long ta da'wa center labiluwa based dito ha Jeddah dito ha Jeddah long ta mamlaka Al Arabi to Saudiya dito siya long ta interpreter siya demikian maghihindo resab siya ha mga barigis na dito iwan na si mga long ta mga katotay mga Quran nga Filipino amo dito naghihinang na lamod siya rin ha mga maghihindo iwan long ta bangaon magdihil muhadar dito rin ha mga masyayikh rin ha Saudi na siya long ta magjul bahasa pawasa ta insyaallah subhanahu wa ta'ala siya ini kakilala sing kita niyo demikian kabalikan kulong ko siya nakapapakuran sin ilmo bang siya rito ha Makkatul Mukarramah siya ini nadaran siya rito ha Masjidil Haram maglamod siya rito mag-adop ha mga masyayikh sin Masjidil Haram muna ida Sheikh Abdul Rahman Al-Ajalan Sheikh Abdul Rahman Al-Ajalan amuin guru kakilahan dito sa Saudi Arabia labi wa Masjidil Haram dito ha Makkatul Mukarramah dito siya mag-alop long ta magpangadji siya rito hadto damikyan kanda Sheikh Yahya Al-Yahya amuin amok Sheikh lang tarito Saudi Arabia memorize niya in Kutubus Sitta Kutubus Sitta inamulong ta mga ulama amuin pag ano po sinabok long ta urusin kita niyo amun sum di merkato niyo long ta pangadyan habiyaw nini demikian na Sheikh Tuwaijeri Sheikh At-Tuwaijeri demikian amuin ni pag ano po na rin dito na long ta pilatahon siya rito Saudi Arabia alhamdulillah asal-asal na siya long tabi mga tagapanghati nalipat manglipat ni panghati alhamdulillah amun yan ughara kada sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabab sin amun tuyo niya demikian insya ini kabalikan ko na masyhur di haulata anak siya sin mudir kalasahan sin Ma'had Moro Al-Islami ya Sheikh Muhammad Syakili demikian insya ini long tabi mga hari na ako maluman mamaytay pasal na magsusung na mga pilayan daw rabuman
hangka adlaw parwa adlaw insyaallah subhanahu wa taala siya ini biya mga song inilong tabi mga win insyaallah subhanahu wa taala. Mamayan insyaallah pagparakatusan Allah taala pagula-ula sin siya min sung sa sumod lang tapa amin parkala pagula-ula hapit sa hangputan isa insyaallah subhanahu wa taala. So muna hari pa kami makan tulong tapa amoy in pangadyan ato kan modo sung real kato niyo in kuno to kalasahan long ta dimihil kato niyo waktu minsan pakabisyan bago matong sa sub niya ka ilmo iwan amon tao kasi magpasampay sin agama panghindo sin akida sahiha alhamdulillah dimihil siya magti waktu marikato niyo amoy in sa lugay niya yari pa diha lupa sa buwangan wala pa sa nakabalik pa Saudi in mawaya to siya amoy in makalamod magdakwa ha mga duats diha wala sing kita niyo insyaallah subhanahu wa taala in maudo sung hirihil niya kato ruman ini amuna in pagtaon as-sabat fi zamanil fitan magkulang maglawi in makna sin maudu amun sung niya hirihil kato biyaya uni tukbal sarta long talilayon niya kato long na pagpatutog sarta pagpahuot sin pag-iman iban sin pamaindog hatungod pag-arama fi zamanil fitan hamasa atawakan hawakto amun nyari nakita niyo hakafitna fitnahan. So insyaallah subhanahu wa taala dumog kita niyo marayaw ako na to kalasahan way narungaing dengkan as-Sheikh Abdus Sabur Muhaimin Shakili falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فصلوات الله وسلامه على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المستمعون الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hitukbal na to in pagsarang sukul iman pamudji fa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Rabbul Alamin mamarihala ha mga sila bariman sarta in kaaunan nila nagmamabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli niya hitukbal sin ako in pagsarang sukul muna pa amin guru namo kalasahan biyakan Pak Tuan Alim Zakaria Muhammad amin Presiden Sinidaul Islam damikian mari pa amuin magulang sin kami dahin di hapagpangadjian bilang hati niya lang ta senior sin kami biyakan Sheikh Alim Nading muramuran piyarihala sila sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin nga sawabiyat to in kami hawak to biyayaon kikita niyo dumihil pagpatumtum pangadjian muna paginhawabaran sin kami mahulikan niyo katan amo hindi magbati laul mag-ingat humati sin pag-agama muramuran pangayuntan niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala in taupikan kita niyo harum ini sarta ukabun niya kato tanyo in amu in lawang sin ilmu iban sin panghati amu in magmumpa at kato tanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala in masabot tanyo parman iban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam may nang kasanyangan tanyo dunya dagpa paadlaw akhirat. Muna mga umat Islam yatto na nasabot in amuin pangadyan tanyo hawak turum ini as-sabat fi zamanil fitan amuin kahugot sin panindog katutog hazaman amuin sin kapit na pitnahan mga kiaulungan sin Allah in Allah subhanahu wa ta'ala nagparman halong Quran ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya kamu amuin mga namamarat saya kabuka kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala sinmatan kabuka kanya
hatinya hinangun sin kita nyuin paradaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban tinggalan sin kita nyu in piang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, iban ayaw tuod kamu magmikimatay atau magrida mig den diha dunya buat malainkan in kamu mga muslim. Hatinya mga umat Islam, as-sabat ala dinillahi hatta al-mamat. Amuin tumutog kita niyo mamaugbog haahama Islam sahingga nasadya dampakan kita niyo sin ajal tanyo in kita niyo bilang deng ha mga bangsa muslimin. Daakan ini deng Allah subhanahu wa ta'ala partawakan deng ha Tuhan Rabbul Alamin. Amuin wajib taymaun sin tiap-tiap beriman. Narendi hay ni mga umat Islam in kahugot sin panindog iban sin katutog hazaman sin kapit na pitnahan. Mahinang parsababan apabila in hambuok manusia di siya humalli atawa di niya ingatun in mga tiranan sin hikatutog niya haagama ini wal iyazu billah, mapalling siya deng hakasamunalan pakalaungan deng haka amuin kasahayan pakatigid luman sin sabab sin kapit na pitnahan amuin yari si masaplag hazaman tanyutud ini ginisan babarapan niya damikian sin ginisan tiranan sin panglaung iban sin kajaruhakaan sin mga tao jaruhaka. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga umat Islam nagbanda kato tanyo hariwayat hi Imam Ahmad iban hi Muslim in lapal sin hadis din kan Muslim. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'radul fitanu 'ala al-qulub kal hasiri 'udan 'uda. Ay izharul fitan, tumampal imma kapitna pitnahan ini dumatung in waktu biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tumampal in kapitna pitnahan tujuh maun papangatayan pangatayan mga umat Islam sa halga-halga ang gauta yari harin hawabaran sin kita nyo dugo kumpul apabila siya dimayaw himat na hatul siya sabab sin pagmabuka kasila sa fa Allah subiban baya magtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala dumayaw ning katan kakahinang. Apabila isab siya kimangi nalungsad sabab sin kapit na pitnahan in pitna mga umat Islam duang karinis syahwat iban syubahat. Fitnatu syahwat amuin mga pardusahan mangdahi paamuin hikalayu dengan Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin syahwat hawal nafsu hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala biya nasin kakahinang zina mamuno ginhawa wairun kapatut kumaun alta sin manusia hakabatilan labay hamin panguli tiakawan atawa anyaya kumaun sin alta sin anak yatim in ini kata dengan sabab sin syahwat in manusia makahinang sin amuin mga dosa biya ini syubahat amuin in manusia pitna ray sabi ni syubahat amuin ini makabuka in tao una-una niya in siya hakaamuhan sumagawa in kasabunalan kamatanan in siya babag sara sabab nag-iibadat sa nagmamaksiat mayta sabab in kakahinang niya wala miyamakad aturan sara sin pag-ibadat intawag kanya babag sara sabab ya tuuno sinpit na mga umat Islam amu hindi ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tumampal tudyo mari papangatayan na apabila yung pangatayan kiyugdan na nahipu na sin mga pitna ini malarak na makad na yung katan ang gauta niya sa ablang Ibnul Qayyim rahimahullah al-qalbu kal-malik in amuin pangatayan in siya nakura king wajunuduhu al-a'da in sundalunya amuna inanggaw takbaran
Mangad mga umat Islam. Sa kaula-ula biyay takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kakitaan tanyo, hipagbak tanyo. Mangumpama kun hatinya hiklarun duna alupan tanyo in katampal sin kapit na pitan bukon hatang bukpit na mga umat Islam. Harap papangatayan kakitaan tanyo karunguan tanyo sa kahin amuin hinapusan niya kamudaratan niya tujuh papangatayan sabi mga pangato din pangdungog ini bangtan niyo di ayaran hitangkis dengan mga pitna ini mahinang tiranan hikasu di kasinop sin pitna tujuh mari papangatayan beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kal hasiri uda al hasir amuin kukulangan sintim puna kaunayat to bang upama kun kato hatinya baloy in maksudnya mga umat Islam tuathirul fitan fil qalb kata siril hasiri fi janbin naimi alai hatinya magbaribakkas in fitna ini hapangatayan biya sin kalimpa sin balui laungta hakin pa isan sin tauna tuhug kaniya udan laung Ibnul Qayyim rahimahullah syai'an fa syai'a hambuk inut kakitaan mi pagbak mi mga kapitna-pitnahan ini bangkaw di humali yakaw tay manghud mahinang parsawawan hikalayo mo din Allah subhanahu wa ta'ala narain di ini biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kahalan sin pangatayan hawaktu ipagbak niya inamin kapitna-pitnahan fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda uno pangatayan in maksudnya usyibaha hatinya bang upama kung nag-inom hatinya hubbuhu tiyay maknya biasin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim usyribu hatinya tiyay maknya nagpasugmuk siya rin doon hapit na yan dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala panisting sin Allah subhanahu wa ta'ala mang sali makapas makalayo sa rin Allah subhanahu wa ta'ala tiyay maknya in pangatayannya tumbukan sin tumbuk itum mga umat Islam in pangatayan mahinang parasawaban sin amuin hikasigpit sin pangatayannya halubil in pangatayannya sab in aslus sa'ada fil qalb rahatul qalbi wa tuma'ninatuhu amuin kahayang sin pangatayan iban sin tuma'ninan itmi'nan ayyuhal ikhwah amin masan yang pangatayan mo amian dan kay ayaran tanyo ini ayaran tanyo jagan tanyo uni magsud mari papangatayan tanyo karyawan daka tawa kangian wa ayyu qalbin ankaraha at uno isab mga pangatayan uno isab pangatayan amuin siulak niya wala niya tiyay mahawaktul piaglanggan niya pitna yaun nukitat fi nuktatin bayda in pangatayan niya tumbukan sin tumbuk puti mainang para sa baban hati niya mahayangin pangatayan niya narain dihay ni biadin hantang ini mga umat Islam nangingita-ngita kau TV upama hati niya supaya kehatian tayo biarin hantang niya ini tagha na sadya gumawa channel yaun hindi man jari aturun kau ni kunin zaman tanyo ini amun yari si masap laging kapit na pitnahan na odayin doon magpi na kau ni hinangon mo pindahon min channel atau kumita na kau tuod tiyay masih pangatayan mo in pangatayan mo tumbukan sin tumbuk itum apabila nakatumtum kau fa Allah nagmabuka kau fa Allah ini ilanggal sara di manjarin channel ini pindahan mo Masya Allah, tabarakallah, yung pangatayan mo, tumbukan sin tumbuk puti. Manaw-manaw kita pangataon din diha ini, makarungog ka sin sautus syaitan, unin sautus syaitan, amin music. Narain doon na yaon, wayroon dapat, makati na sin amuin, dairat harin diha ini, yan si masap laging tingog sin syaitan. Haram yan mga umat Islam in music. Sampai siapa ni Ibnu Mas'ud, artinya in lahwal hadis, amo na in ghina, amo in music. Narain diya naman kau nakarungog. Ampa, dimungog na kau tuod. Sampai nagtango-tango na kau. Atinya kaya kuanan kau, kaya sugmukan kau tuod, kaya hupan kau tuod. Kaya sino po na papangatayan mo, in pangatayan mo tumbukan sin tumbuk itum. Sumagawa pabila, long ini sautus syaitan, tingog sin syaitan. In mapatut dungugon sin bariman, Quranul Karim.
Quran kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatay mo tumbukan sin tumbok puti. Biyayan mga umat Islam. Kakitaan mo long si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Narain dihay ni hali ni mga umat Islam may nang dua kahinis. In amuin kahalan sin pangatayan hatta tasira ala qalbain. Mahinang na duang kahinis inamuin pangatayan. Qalbun ala abyada misli safa, pangatayan puti sa pantun sawasa. Santo sa wayruun tamaktok niya malanu mga umat Islam. Pangatayan amuin nananayma sin pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. La tadurruhu fitna. Di makamudarat. Hapangatayan ini in fitna. Misan uno pa'y paglanggal. Yaman nga sabutan niya to. Makapagbak ni makakita siya sinhiyaram. Pindahon niya channel. Makarungog siya sin sautus syaitan. Pindahon niya. Aun mag-offer kanya. Hati niya lang usaha hiyaram biya na si mga gandariba at awa uno-uno na aun amuin subahat niya sa salaon niya sulakon niya to biat di makamudarat kanya sa pangatayan puti sawasa madamatis samawat wal ard sa lugay in langit iwan gumiyan dan dunayan di makamudarat ng umat Islam. Masya Allah, nas'alullah ayaj'alana minhum. Wal akhar inambuki sa pangatayan qalbun aswad, pangatayan itom na murbada ay bayadun syadid kad khalatahu sawad, hati niya puti satu sumawa kya tamakan na sin itom sa tiap-tiap ipagbak niya day naman fitna to syahawat iman syubahat makarungog siya day nga mga amuin tiranan sin panglaong sin manglalaong tay maun niya mahinang siya babag sara na in pangatay niya na inang na itum. Kalkuzil muzakhya biya sin amuin iinuman ay makluba o mangkusa. Hati niya nabaliktad. Iinuman hati niya lang sinarab lang takarban. Hati niya nalungsad na wayro nakapaiddahan. Nabaliktad mga umatisam kalkuzil muzakhya along si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yupa mapamoy ni inuman baso nabaliktad in pangatayan. Nabaliktad in kahalan kakitaan tanyo mga umat Islam. La ya'rifu ma'rufan long si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di niya nakaingatan in hinang marayaw. Di nga sabi ito di niya na mahinang. Wala yung kirumungkaran. Iban di niya na hipagmangi in hinang mangi. Di nga sabi ito mahinang niya na in pangatod niya hinang marayaw. Illa ma ushiba min hawa. Buat malaikan diin na sadya in amuin kiabayaan, kiasuban. Tiyay masin pangatayan niya amuin yaun in hawal nafsu, sin hawal nafsu. Tiyay masin hawal nafsu niya. Hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong Ibnul Qayyim rahimahullah, hakitab niya Ighazatul Lahfan min Masayid Syaitan. Yara annas bid'ata sunnah. In pangatod niya sin bid'ah sunnah na. Was sunnah bid'ah. In sunnah bid'ah na. Nayari na tanda sinamunyari yan zaman tanyo lang si mga ulama in kapit na pitnahan si masaplag makakita na ko. Amo in manusia maghinang sin bid'ah proud pa. Sabab may ta in pangatayan niya sa pantun na baliktad na biya sin baso na baliktad. Kharban ayo al ikhwa. Nalarak. Lungsa din pangatayan. Hanggang sa amoy biya sinhinang na hindi katulong tabi na simpag maulod, intao masi-masi maghinang, sinhinang yung pangatod nila sinhinang ni marayaw. Biya di ini karayaw yung mga umat Islam. Sininyaon, lang si mga ulama, bangsa upama, aw niyon karayawan, na di nasan kaunahan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwan sin mga kasahabatan niya. Sabin sila in labi amuin matuyo masuba karayawan makaununuan in tuyo tanyo ini sumaro wala kaya baitain sila maghinang na may tawain manusia maghinang si mga hinang biya ini sabab sinpit na mga umat Islam maftun kyugdan na sinpit na biya tulong Ibnul Qayyim rahimahullah in halal in pangatod niya yarahu harama pangatod niya haram na in halal
na inang in pangat niya sin halal haram, in haram ninang halal, nabaliktad. In kahalan. Kalkuzil muzakhiya. Laungi Uzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Idza ahabba ahadukum ay ya'lama asabatul fitna am la. Apabila nambukan yung mabaya niya kaingatan, apabila kyugdan na siya sin fitna tawa wayroon. Fa in kana ra'a halalan kana yaraw haraman faqad asabathu. Apabila yung pangatod niya sin halal na hinang na haram, kyugdan na sa sin fitna damikyan bil aks. In haram pangatod niya halal na. In halal na inang haram, in haram na inang halal. In sunna na inang bid'ah, in bid'ah na inang sunna. Nabiyan mga umat Islam, sab sin fitnatus syubahat. Fitnatus syubahat mga umat Islam. Narain dihay ni mga umat Islam, ingatun tanyo, in amuin mga tiranan, sinhikatutug tanyo, haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala, ala aqidatin sahiha. Haaqida amuin maguntul, amuin kimukugda na aturan sara. Sabang di, nangi sin zaman tanyo nyari ni mga kapitna-pitnahan, yari na in aimmatul mudillin, amuin mga nagdararungan, manglalahong. Ingatun tanyo mga wasailus sabat, amuin ikatutog tanyo, hasupaya misan nag-indarinis na, in amuin kapit-na-pitnahan, in kita nyo masi-masiyaw, then doon, hakakamasin Allah subhanahu wa ta'ala, na mamagbuksin, amuin akida, maguntul, kimukugdan hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna mga umat Islam, panagnaan, tiranan, ika tutog tanyo, ikahugot sin panindog tanyo, al-iqbalu al-Quran. Hati niya alupun tanyo, in panghindu sin Quran. Pangadjiun tanyo, basahun tanyo, bukun misan puas na bulan Ramadan, di na kita nyo magbasa. Basahun tanyo mga umat Islam. Sawing pag-ibadat, bukun na dyan bulan Ramadan. Sarta ang gautan barantan yu impiang langan tinggalan amu indiakan hinangun sin kita nyu biyan al-iqbal ala al-Quran in Quran biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi al-Quran jumlatan wahidah kadhalika linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila in agisin mga sila nagkupur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang sadya long niya in Quran niya nanaog nagminsan sumagawa in Quranul Karim nanaog adum sin Lailatul Qadar in daing halawhil mahfuz maun pa Baitul Izza nagminsan hasamaid dunya daing doon maya na Baitul Izza samaid dunya daing doon na magkawa in Jibril ayat hasbal hal depende ha kalalagyan sin amuin Rasul sallallahu alaihi wasallam deng hapardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala wahi inyattu kadhalika linusabbita bihi fuadak indamikyan yattu mahinang yattu pagpatutog hikahugot sin panindog sin pangatayan mo sabing Quran mga umat Islam shifa in Quran wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa nyanan sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran insya ini shifa lunas bukun imbiyata dawa amuin ubat sabab in dawa kad yashfi wa kad la yashfi in amuin dawa kamo mohon makaubat kamo mohon isab dia sa makaubat ampa in shifa ala kulli hal kataan waktu Quran nang si mga ulama di nga panagnaan sampai pakinapusan sin Quran inyan shifa ay yu'aliju amrad asyubahat wasyahwat. Ubatannya in amun sakit syahwat iman syubahat. Ang santaw atinya di na kulong niya akong makapag-ibadat sabsin amun di ko kakausan atubangan in syahwat ko. In hawal nafsu ko paharam ya rituan in Quran. Shifa ini. Hikatutog maigi namun sakit yan. Sarta in Quran sabing Quran mubarak, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab piaturun namu kaniya in iyan mubarak. Nagdara barakat mga Islam in Quran. Di nga sabi ito,
Ayaw tuod amuin misan puas ng bulan Ramadan, di na kita magbasa sin Quran. Ayaw. Malagoy mahasil tanyo karayawa na pagbasan sin Quran. Laong Ibn Taymiyyah rahimahullah, ma ra'aytu syai'an, wayroon ako nakakita, uno-uno na. Amuin yughadhir ruha wal aql. Ipatunya marayaw in amuin pikilan, in akal, iban sin palnyawahan. Wa yahfazul jism. Iban amuin parihalaun niya in kasambusin pamaranan. Wa yadmanu sa'ada. Sarta manggaran tul siya kasanyangan. Aksara min idamati nazari fi kalamillahi azza wa jalla. Amuin lumabi pa siya dahil amuin daran kau magpandang, mangadji, magbasa sin amuin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law anna al-iman kamula fi qalbi al-abdi bang sadya in amuin iman nasampurna tuod siya pangatayan sin ipon laraa anna al-Quran aham min kulli shay. Mga tayo mangud kakitaan niya tuod pang nanaman yung Quran sa halga niya dahil katanong Quran kalamullah azza wa jalla. Kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyarin ni kahalga niya. Dahil amuin, biyarin amuin lumawi pa yung kaibanan. Kalam sin Allah subhanahu sa halga mga umat Islam. Yan, muna iqbal ala al-Quran. Agarin Panginoon sin Quran. Ini karuan ng mga umat Islam hati niya iltizamu syar'illah wal amali salih. Amuin mamawbog kau sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta amuin pag-anggaw taan baran siya. Para man sin Allah subhanahu wa ta'ala mangbiyayin ninang mo tunyugan da sin Allah ta'ala yung pangatay mo sin katutug. Di ikaw masasad. Para man sin Allah subhanahu wa ta'ala yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Patutungon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga sila na mamarat saya sin amuin kalima la ilaha illallah tauhid pag-agama patutungon doon ka sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil diya kabuhi dunya lawi Qatada radiyallahu an dahil diya dunya pagpatutug sin Allah ta'ala kato tanyo bil khairi wal amali salih. Amuin patutungon kita nyo rin diya ini haamuin karayawan iwan pag-amal ibadat. Sabab mga umat Islam in pag-ibadat ini bukun sa ini day nga amuin kusog sin pamaranan tanyo sa day nga tawang ini sin Allah subhanahu wa ta'ala taupikan niya ini siyo in kabayaan niya day nga ipon niya amuin makatunay sin amuin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa atin niya bang amuin magsambag kaw simbang pagtungod pa amuin hayya ala sala in sambag mo no la hawla wala quwata illa billah. In maksud niya atin niya la harakata wala qudrata illa bi'aunillah. Di kau atin yung panawag tawagin karina ka magsambahayang karina ka mo pa may paruntungan manaw na kau dahil nga huwa sin masjid dahil sin bahay harap pa masjid tumunay sin sambayang inhinang yan mambukon dahil nga tawang sin Allah di mo yan dahil nga tawpik sin Allah di mo yan makuan hanggang sa magsarang sukul kita fa Allah subhanahu wa ta'ala nabang kau biyan in pangatayan mo atin niya mawaya kau na mamaugbog kau ikarwa tiranan patutugon da ko sin Allah subhanahu wa ta'ala rin diya dunya paluhayon kayo sin Allah ta'ala yung tiranan sin amuin pag amal ibadat ni'mat sa lagulag mga umat Islam ukabon kayo sin Allah ta'ala amuin ukabon kayo sin Allah ta'ala yung lawang hapag ibadat mo fa Allah subhanahu wa ta'ala sari na yung mga pagdunya yung pangalta yan na yan biyabita sin Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah yu'ti dunya liman ahab wa man la yuhib liman yuhib wa man la yuhib hiril bunal tu din Allah ta'ala hiril yung pagdunya ini haka sibu da kalasan iman sidinya kalasan wala yu'ti din illa man yuhib ala amukriwat illa man ahab di niya hirihil in pag-agama buat malaingkan hay siyo-siyo sadya in amuin kalasahan niya nabiya di ini pag-agama hangan sadya bukon mga matisang pamaugbog hasara ikaruwa bang biya ini nikmat sa lagu-lagu pagsarang sukul ka fa Allah subhanahu wa ta'ala
Napatutuhon ko sin Allah Ta'ala. Halaw wa fil akhirah, law Qatada radhiyallahu an, wa fil qabri, fil qabr. Ina akhirah, halaw pakuburan. Patutuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikahalan mo, amuin makasambag kaw. Sin amuin mga pangasuhan dito kay mo. Sabab sin kahalan mo rin diya dunya. Hangkan sa mo pangaji rin diya ini, in amuin pagtulkin hapakuburan, in iyan bukun na yan hasara biyayan, in magtulkin. Sabab bukun kita in magpatutog ha manusia. Amoy may nang kita biya abu kau pagpuas in tao. Kiyubol na do na mampang pagos matunain amoy in buhok. Amoy nagdarawa guro sa babag sara. Amoy may nang siya biya atur ni Abu Gaw. Bangkaw suhon sin Tuhan mo ina sambag mo ini. Bangkaw suhon sin Nabi mo ini sambag Muhammad. Na ini bukon na aturan mga umat Islam bilang sering nga mga bid'a. Sabab tali-taliun tanyo ha ayat ini in magpatutog bukon ikaw. Allah subhanahu wa ta'ala. Depende ka kahinang yaray diha dunya. Sa misan na pius-pus mo yung pagtulkin mo, manging kaaunan niya tarikus sala di magsasambayang, di ra siya laong makakuan, makapasa pakuburan, di ra siya maka-answer. Manukas inamuin dila niya, ha, inisasambakan niya. Sabing kaunan niya rin diya dunya, sulang babag sara. Nabiyayan mga mati sa mikarwa, pamaubog ka wasara, tunyo kandasin Allah ta'ala yung pangatayan mo, bang matan din pamaubog mo, fa Allah subhanahu wa ta'ala, paamuin daakan niya. Para man pasin Allah subhanahu wa ta'ala, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi, lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Bang sadya, hinang nila in amuin, piyando kanila, piyatumtum kanila, natan tutuod inya to labi marayaw, kanila iwan labi may nang parsawan sin hikatutog nila, ikaw kutsin panindog nila, misan niya uning kapit na pitnahan, di ra sila makuhan, maginggong, majugjug. Amunin pagbait asin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tadurru fitnatun madamatis samawat wal ard. Di makamudarat kaning fitna, misa di makamudarat kaning fitna sa luway in langit ibansin lupa yan din doon mga umat Islam. Di anay kahalan. Amo yatin ni karuwa. Inhikatu mga umat Islam tadabburu kasasil anbiya. Amuin pandukahan sin kita niyo in amuin mga kakisa-kisahan sin mga kanabihan. Sabab din dihay ni mga umat Islam, injimatu kanila yato, jumatura, akun jumatura, sin den di kato. Sabab in kakahinang nila, hisiyo-siyo, in amuin, na mo bugimi ng sinhinang nila, nagpasampay, nag-aga, masinaka ma Islam, in yato, masukok lang sa mga ulama, nagkukugdan na yung kahalan. Dahil sabatin Allah subhanahu wa ta'ala nagparman alang Quran wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Iban intiap-tiap kisah na mo kay mo ya Muhammad dahil nga mga suy-suy si mga karasulan inyat to hikatutugyat to sin amin pangatayan mo. Sabab may ta waja'aka fi hadhihi al-haqq. Then doon makakawa kita kasabunalan wa mau'izatun pangadji pamintangan wa zikra lil mu'minin pagpatumtum ha mga sila bariman hanggang sa lang takain natin jumatu kanila jumatu kato makakawa kita niyo pangadjian pamintangan ng biyarin ning kaari nila na maugbog sinsara hahal amuin kimugdan kanila yung kahalan biya ini biya si Nabi Allah Ibrahim alayhi salam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam nanawag-tawag magtauhid. Sumumba fa Allah subhanahu wa ta'ala tunggal mga umat Islam. Naunin hinang sin mga kuwan niya, kauman niya, kalu harrikuhu. Sunukan niyo siya. Piyahinangan siya kayo. Nagdurulyab na. Hitilakbo siya mga umat Islam. Na uno yung jimato kay Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nakinggong siya laong Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kana akhiru kalami Ibrahim hina ulqiya fi nar hasbi Allah wa ni'mal wakil. Laong Ibnu Abbas in kaaunan kahinapusan hilalaungan
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam waktu tilak bu sa pakayo, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mamarahin akakin Allah subhanahu wa ta'ala sa rayaw-rayaw, pagtatawakkalan. Pamugsuan sinkatan pakarajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu ini mga umat Islam, di matungin Jibril alaihissalam, waktu tilak bu siya. Anong sin Jibril alaihissalam kanya? Ala kali haja. Ang long niya, hajat muka ko, tatawangan. Unin ako si Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Amma ilaikla. Bangkay mo lang niya, wayroon. Amma ilallah na'am. Bang Allah subhanahu wa ta'ala, aun, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mamarahin na Allah subhanahu wa ta'ala, kaku, sa rayaw-rayaw, pangandulan. Pangadjian niya ito mga Islam, pagtawhid. Amam al-adab, yaon na nagdurulyab in kayo. Wattuha in mga taujaruhaka. Sa wala ra na pinday panawhid niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mga kato, hati niya pa mga kapupuan, na dahil ini malago pangadjian tanyo. Ampayan lang tayo nakakapupuan, aun saan lang ta bang masakit in anak ataw hinglaon, na dahon magkadya, pakanunuk-nunukan, makalupahan na magtuin Allah subhanahu wa ta'ala. Matto na pa amuin mga kakubul-kubulan, mga yukanda apo, biyayan, papaulianin sakit sin mga anak apo, kaya lupahan magtuin Allah subhanahu wa ta'ala. May kaninya tuhat sakit man yutiyo. In Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ang kansalong taon ini pamintangan, makawatan niyo. Kayo nagdurulyab mga umat Islam. Wala na lupa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pamunya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hamu pangadjian din dia ini. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Siyo in magtawakkal fa Allah subhanahu wa ta'ala, siyanin atasan siyasin Allah subhanahu wa ta'ala. Alaysa Allah bikafin abda. Bukun kin Allah ta'ala mamarahina haipun tanto mga umat Islam, unin jimatu piyasaran sa sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon mga umat Islam. Pag nagdaakin Allah subhanahu wa ta'ala, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nagdaakin Allah, nagparmanin Allah subhanahu wa ta'ala, daak niya in kayo, yakaw kayo, mahinang kaw, amuin, mahagot sarta salamat kan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sa atasan na kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, pangandul ka fa Allah subhanahu wa ta'ala, makarumug kaw, aun tawa, aun khabar, mangi, atau makabuka, makakita ko, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Bukun ko magtuitoy matu pa mga kanunok-nunukan. In mga iyan, sirik yan mga umat Islam, sirik akbar, syirkul akbar yan, sirik dakula, apabila kita kung abutan sin kamatay ta, di kita makapagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, manigalam kita. Palawam sinapinal ka jahannam salama-lama. Sabi niyan, sirkul akbar mga umat Islam. Matukaw ka pa mga kanunuknukan. Sa pangandul ka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa artay naman yung sabab. Kakisa-kisahan, kay katutiranan, may nang amuin para sa waban sinikatutog mo. Matawag kakisa-kisa mga umat Islam, yan na si mga ashabul ukhdud, inamashi tayatto, Masya Allah, tabarakallah. Sumabot sa kita amin kisah sin amuin mga magsisihir hi Fir'aun. La'natullahi alayh. Awak to amuin piyon hi Fir'aun in mga maiingat magsisihir. Narain doon hayaon na po na sila hambuk lokal. Laong si mga magsisihir. Qalu ya Musa imma an tulqi wa imma an nakuna man alqa. Imma an tulqiya wa imma an nakuna man alqa. Ya Musa, siyo lang yung tumagna, ikaw atawa kami na. Amoy magtilo sinamuin tungkod yato. Nalaong sing Nabi Allah Musa alayhi salam, qala bal alqu, kamu yung tumagna. Narain diya ini, fa'idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Nanjari na hinangin amuin mga luwid nila, iban sin tungkod nila, na inang nahas, naghibal na rin doon na yaon. Kita si mga tao nakasaksi. Nabi Allah Musa a.s. kita, sihir mga umat Islam. Fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Nakananami Nabi Allah Musa a.s. amuin hanggaw, buha. Sa tabiat mga umat Islam, yaon na nahinang na yung lubid, nahinang na yung tungkod, has, naghibal na. Sihir dakula.
Unin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Qulna ya Musa la takhaf innaka antal a'la. Nagparman kami, ya Musa, ayaw kau mabuha. Innaka antal a'la. Bunal to din ikaw in partaasan. Ikaw yan yung dumao. Naraindi ini mga umat Islam, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Tilo anain among inyan, among tungkod mo, kaunon yan, tunon inamuin mga has nila yan. Innama sana'u kaydu sahir. Sa bunal tuod, inhinang nila yan, katitipuhan sadya. Sinamuin, sihir, magsisihir. Wala yuflihu sahiru haysu ata. In magsisihir, di da magparuntungan, misan pabiyarin, uno inhinang niya, di da magparuntungan, misan pabiyarin ingat niya, kapanday-pandikan niya, di da magparuntungan. Napangadjian dahil diha ini, biyata sin Allah ta'ala, inna masanaw kaydu sahir, katitipuhan. Amuin pangatun yan, sa inyan katin, bukun yan amuin kamatanan. Hangkan sa sihir yan, niyangan mga umat Islam, ayaw kumagat pa mga magsisihir-sihir. Piyang langan yan, nakalamod yan na sab'ul mubiqat. Amuin, pito makawin sana. May tayo makawin sana, sabab, dahil di pahadun niya ka na naman niya yung kuwan. Amuin, kawin sanaan. Doon sa dakulay magsihir yan. Ilmu di nga saitan yan mga umat Islam. In sihir. Sa doon kayong topic tan yung mga umat Islam. Naraindihay ni, kakitaan tanyo naraindihay ni katutog si mga magsisihir. Pagkita nila, faulqiya saharatu sujjada. Injimatu, pagkita nila, yato na tiyun. Inamin sihir nila, sinamuin tungkod, inabi Allah Musa na inang nahaasbihan, tiyun na, diawag na sila. Simujud nagsaroon doon sila. Waqalu amanna bi rabbi Harun wa Musa, in kami law niya magparat saya na patuhan ni Harun iwan ni Musa. Naraindihay ni kakitantan yun ng jimatu. Law sin Fir'aun qala amantum lahu qabla an adana lakum. Magparat saya kamu kanya kan Musa, misan wayroon pa ako nagdil idin kanyo. Ataw magparat saya kamu kanya, di kamu manjari magparat saya kanya, sa hingaway pa ako nagdil idin kanyo. Innahu lakabirukum alladhi allamakumus sihr. Bunal to di Musa na magsisihir na biyasin kanyo, siya yan amuin kiamaasan niyo, naghindo kanyo sin pagsihir niyo yan. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Na tanto tuod uturun ko inliman niyo ibansin sikiniyo nagliliyo. Nung si mga ulama, hati niya, uturun amuin lima patuo, iban in lawa, sikilawa. Nagliliw biyan, biyat yunantang. Kau ni kuno yan. Wala usalliban na kumpi juzu'in nakli. Iban ang patakamu, lansangon, pintingon, haamuin kahuyhulma. Wala ta'lamun na ayyuna asyadu azaban wa abqa. Kaingatan nyo ratuod, tanto ibot, kaingatan nyo ratuod, bangisyureng kamu, Allah ka in pangsan in paniksa, iban sin amin kakkal, uno in amin sambung si mga magsisiri ni. Sabat kakitantan nyo radya ini mga Islam, in katutub nila, amama tahdidati zalim, yaun na kiyukuan. Siya sanggupan sin amin anya, biyakan Fir'aun la'natullahi alayhi. Sin sanggup, pamuhinga, uturunin lima, uturunin siki, ampa lansangun, hakahuy hulma, siyanggupan mga umat Islam. Uninakin niya, laki nila, qalu lan nu'siraka ala ma ja'ana minal bayinat walladhi fatarana. Inakin nila, di na mo kaw palawihun, haamuin katarangan, di matong marikamu, iban sinamuin nagpapanjari kamu Allah subhanahu wa ta'ala. Faqdi ma antaqad, hinahana in kawayamu hinahun, di murasa mahinang, innama taqdi hadhil hayatud dunya. In mahinang murara, hindi radunya, hadlaw akhirat, yung kami buhi dari Tuhan, daratsin Tuhan na Rabbul Alamin. Katutog mga umat Islam, pangadji marayaw. Kau ni kuning katutog nila yato. Nangkan saray niya ni katu amuin kuantira na ni katutog tanyo, pandukahan tanyo in amuin mga kakisa-kisan si mga kanabi. Managbumatod pangadjian, pamintangan.
kamatay nila mga umat Islam, niyawa nila, wala nila biyatu piyasaran, aming pag-agama, biyatu in katutog, na sa nga sa biyatu, pangadjian katutan nyo, ayaw pa kamyabot na pamuin, kamatay tanyo na, di tanyo tuod, hipagsambiin pag-agama, at ay compromise in pag-agama, haununo na, pakaradyaan dunya. Sabi, agama ni sahal ka mga umat Islam, yan tuwing kahalan nila, nagkauna. Ini kaupat mga umat Islam, ad-dua, tiranan, hikatutog mo, ad-dua. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikaunan niya, yuksiru ay yakul, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya kau Tuhan, amuin magpipinda-pinda sin pangatayan, patutuwa in pangatayan ko haagama mo. Biyanin sifat sin bar-iman mga umat Islam. Amuin bang sila kasigpitan, aun hajat nila, bugon sila magsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sain sila tumudyo sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, mangayo sila sin kalagyan nila. Tatabangan din Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala, nagbabayta, tayo maunyin paraduahan sin kita niyo. Tayo maunyin paraduahan mga umat Islam. Na yung pangatayan ini, bangtan di kita niyo mangindua, inyat to pangadjian katutan niyo, mismo yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, biat tunain amuin darajat niya, in kusog niya mag-ibadat, sa rayo-rayo piya panjari, sa rayo-rayo mga kanabihan, iwan karasulan siya na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa misan pabiyato, in kahalan niya, magpangayo siya dua, bukun hat tiyo, matao din panginduan niya, ya muqallibal qulub, ya kau Allah, Tuhan, amuin magpipinda-pinda sin pangatayan, patutuwain pangatayan ko, haamuin agama mo, biyarinan kita niyo mga umat Islam. Ang pangatayan ini, long sin syiir, wa masumiyal qalbu illa annahu yatakallab. In pangatayan ang kanasiyangyanan, pangatayan sabi siya magkapinda-pinda siya. Qala ahadus salihin bi'kan Miqdad ibn al-Aswad rahimahullah, la aqulu fi rajulin khairan wala syarran hatta anzura fi ma yuqtamu lahu bihi. Di ako lang niya umiyan, pahambuk tao, sin amuin intaw yan marayaw na, atawa mangi, sa hingga karungo kakitaan ko, bang uno na in kahinapusan kahalan niya, marayaw ka tao kangian. Sabi din doon, mag-base yan namin kahinapusan ta. Bang atin niya, dengan kabata-bata mo nag-ibadat ka. Pagkuhan mo yan, paglas mo, tinggal namin pag-ibadat. Ayaw pa karibiyat to na. Pagpuwas sa Diyos bulan Ramadan, tinggal mo na yung pag-ibadat. Namang kyugdan kita, yabutan kita sin ajalta, narandit, tubiyarin na. Ang kapito sa nanay ko din bulan Ramadan, di na kita magsambahayang. Misan in Jumat, di na kita magsambahayang. Di na kita kakitaan ng lang masjid. Nangyari ining kahalanta. Naray di hay ni longi ikuan Miqdad ibn al-Aswad rahimahullah, di ako longi umiyan. Ba'da shay'in sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hama puwas sinambuk parkala di yung kuning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piang asuhan siya, qila wa ma sami'at. Unin di yung mulong niya, long Miqdad ibn al-Aswad rahimahullah, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la qalbu ibni Adam ashaddu inqilaban min al-qidri idha ijtama'at ghalya. Taan tutudin pangatayan sin anak apu Adam, in iyan labi siya makusog, mabiskay, in pagpinda niya, dahil sin amuin pagpinda sin amuin lulutuon, atau pabukad karun, haamuin kawa mapaso nagbubukadkad. Apabila biutang mo nilutuon mo biyan, pabukad karun mo, mapinda magtuyus-usin, in amuin walna, in tirabusan. Sabsin paso yato. Na in pangatayan, lawi pa in kusog, in biskay mapinda. Di nga sabi at mga umat Islam, sarang amuin, darun-daran kita nyo, mangkita nyo magduaa, hasujud, ayaw tanyo kalupahan ini, hakahalang ini. Yan, labi lupa sujud. Kaya na pusa na ito, nagsusujud ka yan, pangindua ko sin dua ini. Inamon mo na bakuan, hati niya, amuin, di na magkamutas din nga dua mo. In dua ini. Sa in pangatayan tayo ni, biya tuwing kuan niya. Magkapinda mga umat Islam. Banda Yusayfa ibn Yaman,
radhiyallahu an, iyyaka wat talawun fa inna dinallahi wahid. Hali kau anib kau sinamin mag-indak iniswal na kau. Magpinda-pinda yung kahalan mo. Sabi na akamasin Allah subhanahu wa ta'ala ang buok da. Akad na sadya kau sin Panginoon sin Quran, iban sin Panginoon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di na kau amoy maginang bid'ah. Ittabi'u wala tabtadi'u. Akad kamu ayaw na kang maginang bid'ah. Ini yan. Hati na mo na yan mabundahan mabuntul. Iluon mo pamangatayan mo. Dahil doon mo na. Sa sarta, yang nangindua ako sin dua ini, patutugon sin Allah subhanahu wa ta'ala pangatayan mo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ini kalima mga umat Islam, dhikrullah. Pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkaw dahong dara nanunumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pa pitna, inamuin, piagbak mo, di kau majugjug, di kau masasat. Nabi Allah Yusuf alaihi salam, amuin pitna sin amuin sa lingkat-lingkat babae, Imraatul Aziz, sa lingkat-lingkat babae, barkanan, bukon ordinary babae, queen mga umat Islam, malingkat babae. Sumagawa unuin nakapakuan kanya, parihala kanya, zikrullah. Unin akhirnya, ma'adallah. Pagpatilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala, hisnul muslim, nakasud sa pakuta, amuin parihalaon sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nari nga sahabat to, darundangan kawan manuntum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lang Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma, as-shaytanu jasimun ala qalbi ibni Adam. In syaitan, inyan kimakapang pangatayan sin anak kapu Adam. Faida saha wa ghafala waswas. Apabila siya nalupa, naligap na dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan doon na siya maka higong hakas sin aming mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha dhakara Allah, khanas, ay harap. Apabila siya makatumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, magtoy-toy, lumayo din kanya in syaitan, di makapanasat, na aw niyan amuin adkarus saba wal masa, amuin mga didikiran, mahinaat, memorize mo ito, inut-inutun mo, sampai mamemorize mo ng katanya, ito parihalaon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, siman sin mahapon. Nabihan, intaw na nung tumpa Allah subhanahu wa ta'ala, biyarin pa inamuhin kakuan niya. Kasasat ka na sin saytan, bangya ito na miyamakoy na. Sumabot kita nyo dahil biya mga didikiran, biya sin mangkaw makakuha, dahil nga ba, hopo didikiran. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah. Unin nakika na si malaikat, kufita. Mangkaw nakabisara ito, Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah. Mangkaw gimo di nga bay nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam baitan ko si malaikat, kufita. Hati niya, yatasan na kaw, wawukita, liyapas na kaw, wahudita, hidayatan na kaw, watanaha anhu syaitan. Iba ni syaitan magmatay laong sampai lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam nung si syaitan ang pagkahinya syaitan, kayfa laka birajulin kad kufiya wa hudiya wa wukiya. Biarin pen kasasat mo hambo kusog amuin yatasan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, liyapas na siya, hidayatan na siya. Zikir mga umat Islam, haupo bangkaw gumawa din nga bay, Bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah. Hambuk riwayat lang sin syaitan, papagkahin niya syaitan, irji'u laysa alaykum alayhi sabil, laysa lakum alayhi sabil. Irji'u, balik na kamu, way nasaan amuin kuan niyo, chance niyo makapanasat kaniya, laysa lakum alayhi sabil. Wairoon na chance yung makasasat kanya, sabing tao yan, yatasan na, liyapas na, ibansin, hidayatan na. Kalimahaw po, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah, bangkaw gumawa dahing habay, zikir mga umat Islam. Panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhika unong mga umat Islam, mujahadatu ala mukhalafatil hawa. Amo in pagtuyuan mo tuod, in atubangon mo, in hawal nafsu mo, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina jahadu fina, lanahdiyannahum subulana. In mga sila amo in nagmatuyo, marikamo, na tanto tuod hidayatan namo siya. Sin amo in,
daan namo mabuntul, hidayatan mo sila, nanahdiyan nahum subulana, daan tutod, hidayatan namo sila, sindan namo mabuntul. Amin kalarian na dyan, mujahada, amin maglugto kaw, tuyuan mo, ala mo khalaqatil hawa, ayaw mo akara, sula nga siya. Sabi, hawa ini, mga umat Islam ini, asasu kulli fitnatin, puunan singkatan fitnah, wasababu kulli baliyatin. Sabab singkatan bala, apabila yarad na sintao, amuin, hawal nafsu niya, na kugdanan na sa sin fitnah. Yari na fitnatul mal, pagbak ain amuin fitnah sin alta, namin makakugdan na siya pa amin magganda riba, umusa sin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab hawal nafsu na yung kuan niya. Fitnatul jah, ginisan si mga fitnah. Fitnatul jah, pagkawasa. Bangyaya ka din awal nafsu niya, mayalawa na roon kanyan kaadilan niya. Sampay, maanyaya niya na inamuin alta sin raayat niya. Malabo yan masuli ang mga umat Islam. Adlaw kiamat, may nang yang pagsusun sin mga amuin, nakura khiyanat ang mga raayat niya. Bang siya amuin, kuwan, guru, yara din hawal nafsu niya, makapanglawang na siya, dalla wa adal. Malawang na siya, iban sin malawang mangkapanglawang pa siya. Sabab sin hawal nafsu ini. Asalong si mga ulama, apabila kasigpitan kau, dua parkala, haw no kanila yung korek, kimkugda na sara, arayin kanila, in malayo din hawal nafsu mo. Sabab amuyat to, in amuin, labi korek, amin malayo din hawal nafsu mo. Na day nga amuin sabab sinin manusia nagdarasin hawal nafsu yakad niya tudi niya tuyuan nasampay malawong na siya di na siya tumutuglong si mga ulama sahibul hawa la yasbutu ala hal di siya tumutug hambuk hal intao nagdarasin hawal nafsu day nga mga patawa si mga kibarul ulama biakan na Sheikh Al-Madkhali nasabot a Jami'ul Fatawa. Hal hunaka farqun baina sahibil hawa wal mubtadi' uno ang kapyag biddaan sin amuin tao hawal nafsu nagdarawal nafsu iban sin tao magbibidaa in jawab kulluhum wahid in katain sila to sambuok da sa mayta in mga sila mubtadi qaddamu ahwaahum wa araahum. Pialabi nila inamuin hawal nafsu nila iban sin akal nila malamma dahil nga amuin panghindo sin Quran iban sunna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para man sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabot alang Quran qala ta'ala wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma az-zalimin. Wayruun na siupa in lumabi in kalaungan hamin tao iyagad din hawal nafsu niya hawayroon pamando panghindo din nga Tuhan niya Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lawng-lawng na mga umat Islam inna Allah la yahdi al-qawma az-zalimin. Unal to din Allah ta'ala di siya manghidayat di siya umidayat ang mga sila tauan niya ya in tao amuin mubtadi' ya kajin hawal nafsu niya initong siya rin ang mga tauan niya yan niya inbaran niya bang siya magpasampay pa sinamuin kalaungan niya nasampay in kaibanan nangan yan ra hadlaw kiamat asasan niya yan inamuin mga dusa sin mga tao na lawong niya atasan niya kan sa amuin tao kukan na sin babantog na sila. لا تحسبن تحسبنهم بمفازة من النار. Ayaw ka magbista sin mga sila lapas na dahil amuin siksa. Yuridun ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mabaya sila bantugon sinwala nila na hinang. Ayaw ka magbista batin sila amuin lapas na. La tahsabannahum bimafazatin min azab. In mga iyan, mahinang yan adlaw kiamat pagsusun nila. Tumaod na inamuin, ikawin mo rin diha dunya, panghindo sa kalaungan, mikit na,
na iniyan pagsusun adlaw kiyamat mga umat Islam. Kakitaan sin mga tao, ini ikaw ang pardusahan mo. Amuyat to amuin ikalima mga umat Islam. Ini kaunom mari amuin Ikapito at tarbiyah. Tarbiyah mga umat Islam. In pagtarbiyah, apabila biya na sin ususuntan yun na bata-bata, biya na sin hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Allimu awladakum bis-sala idza balagu sab'an wadribuhum 'alayha idza balagu ashran." Pagtarbiyah ini mga umat Islam. Bata-bata apabi lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinduin niyo in kaanakan niyo sin pagsambahayang apabila sila miabot na 7 tahun. Bang pag-abot artinya pag-training ini. Pagamahan nyo sila, binasahon sila, amoy binasa bukon isab makamula kanila apabila sila miabot na hangpo. Pagtarbiya ini. Ampayan lang tayong gato atin niya tabiya na kuman, malaas na. Mag-anad. Ampa mag-anad. Magsambahayang. Na ininibukon, misanin magtanong biyayan, kahoy, bang matukas na inkuhan, batang, mabali na kaaki. Tumukas na. Bukon siya bata-bata pa yaw, malunok pa. Ay ito, makaan mga umat Islam. Nabiyan hantang niya, sampay mga ahli mo, tarbiyahon mo, labiluwanin, amuin pagsambayang, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha, daakain ahli mo sin pagsambayang, wastabir alayha. Bukon hat, amoy makaminsan, pagkita amuin mga ahli mo, hati niya, amoy limam mo yung pagsambahayang nila, hati niya, dahon-daran, balikan mo na isab, kumuhan ka. Wastabir alay, sabaran mo roon, in pagdaak mo kanila, pagsambahayang. Diyan mga umat Islam, pagtarbiyayan, ikatutugtan yan mga umat Islam. In walo mga umat Islam, al-bahsu anil ulama was salihin, wal iltifas hawlahum. Hati niya, amuin daon tanyo maglundang panun in mga sila, kaulamaan sin kita niyo, mag-iibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon sila ini, amuin karamat, sin mga ulama, mga kiulungan sin Allah. Dahil nga sabihat to, ayaw kita mag-us-us, manggura-gura, pa mga kaguruhan. Ayaw mag-us-us mga umat Islam. Among paisabin na mamaugbog, yaw ni panghindu sin Quran, iman sunnah, na maugbog sin akidah sahiha, ahlus sunnati wal jamaah. Ayaw kita mag-us-us. Sa dumatong kato, busong mga umat Islam. Yato dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maratungan kita. Iban dengan hapya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, hinangon dito ka ito magbalik. Kamata dinu tudan. Unoin hinang mo, hinangon da kayo mo. Al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Unoin hinang mo, hinangon da magbalik kayo mo yan. Manggura-gura kita pa mga kaulamaan ta, iniyan busong kumugdan ka ito. Mga kaulungan sin Allah. Nabang aon atin niya, nagdaraaw atin niya, guro, ang pa'y manggura-gura na iniyan, lang sinarab, ghayru muttasif, bimayan bakilil ulama. Bukong biyanin sipat, inyan pa alamat, sinamuhin atin niya, bukon matan guro. Bukon matan guro. Insipat si mga kaguruan, aon doon yung kanila amuin kalabyan, sa mga datan, kung sila mahuhos biyan natin, manggura-gura. Ibanin karayawan mo tumtuma. Ika-transfer matukatan. Masya Allah, tabarakallah. Riba mga umat Islam. Limot mintay mangud mo. Bukon na hat personally. Sampay liamod biyutang pa social media. Limot mo yan. In karayawan mo katan. Dihil mo. Hanggang sa laungi Hasanul Basri rahimahullah. Ahlan ala amalin. La at'ab fiha. Alam, welcome. Pahinang amuin wala na ako naghapos. Panali-nali ko marayaw. Lamiluwa pa guruin ko anon mo. Na iniyan, busungon ka mga umat Islam. Busungon ka. Sabi mga ulama ini, insila ni ang karamat. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Laungi Ibn al-Qayyim rahimahullah, haguron niya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kita niyo mga umat Islam. Hikawalo, hikatutog mga umat Islam. Sinamuin pakahalantan niyo. Laungi Ibn al-Qayyim rahimahullah, kunna
idza ishtadda bina al-khawf in kami law niya pabila amun kumusog na in amun kabugaan critical situation wasaat min nazunun iban mumiin amuin atin niya mga huna-huna guni-guni wadaqat bin al-ard iban sumigpit in amun gumi atin niya sumigpit in kahalan ataynahu matto kami law niya kay Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah guro namo pama huwa illa an narahu wa nasma' kalamahu kakitaan namo siya karungukan namo in kalam hilalaungan niya fayuzhibu dhalika kullahu anna maigyat to katani namin mga kabubugaan kasususahan amin mga huna-huna mangi kasigpitan ka maig karamat si mga ulama manjari gura-guraon mo man kawukon dasal biusong sa mga umat Islam in amuin busong ini bukun ini lang sin mga aputan niyo biya lara ka na naman tamagtoy in busong inhinang mo pa amunin nang gura-gura ko asal maksud bus alamat na sin busong kay mo sa magmanyatakan na doon kay mo in amuin siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala biyayan long Ibn Qayyim rahimahullah maigat to katan pag ubos uno yung jumato wayang karibu inshirahan mahinang law yung humayang ipangatayan namo wayaqinan gumawgot wa quwwatan iban kusog wa tumaninatan iban amuin sumannang pangatayan namo masyaallah mga ulama mga umat Islam katukaw mga ulama nagdarasi panghindo sin Quran iban sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sumagawa bang ulama amuin nagdara sin panghindo niya kandi niya manjari hikwan niya sa hilamud niya paagama na iniyan laong hi Sufyan al-Thawri rahimahullah uninakin niya man sami'a min mubtadi'in lam yanfa'hu Allah bima sami'a useless da waste of time mga umat Islam sa mayta isiyo hindi mo ngugday nga tao amuin nagdarasin na wal nafsu isiyo ini ami mga mubtadi' nagdarasin kan di panghindo nila manjari isa dig nila hilamod nila paagama di rayan ng Sufyan al-Thawri rahimahullah magmumpaat useless yan kung magkuhan nabiyahan mga umat Islam nasampay inamuin atin niya maglundang panuniban sila magdamag lingkod-lingkod iniyan piyanglangan sa mayta long Hasan al-Basri rahimahullah la tujalisu ahlal ahwa ayaw kamo magdamag lingkod-lingkod ha mga sila ini hambuk day sabi ini hikasiyam mujanabatu ahli ahwa waddalal amo in mga ayaw tingga ikaw siyam tinggalan mo in mga sila amo in nagdarasin wal nafsu iban sinamin kalawungan hikasiyam laong Hasan al-Basri rahimahullah ayaw ka magdamag lingkod-lingkod iman sin silayan sababin silayan aon amuin ifik mangi kamudaratan unin mudarat fa inna mujalasatahum mumridatul lil qulub sabab in amuin pagdamag lingkod-lingkod kanilayan makarilsa kita pangatayan sabab mismo yung pangatayan nila nasa sakit naman kung makarungog pa sinilalaungan nila nagbaitin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya ini sumangawa wayroon hati atau misan nagbaita dihilan nila maksud dukaing nakalaungan da sabi niya kadila hawal nafsu insapain in adapon makad nasadya san kita niyo mga tayo mga huda ka Islam hati niya makad nasadya kita misan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha wala siya naglabtik sin amo indila niya magbisara sin pag-agama buat malingkad bangsa nagbisra wahi kaniya ala lillahi dinul khalis bukun kain agama in iyan tupot Allah subhanahu wa ta'ala magbutang sara hukuman manjaring kita niyo nag-istislam magmalilla makad na sadya kita niyo ang padapon man tapakarunin awal lapsuta na atin niya malaw na sadyang kahalanta malaw makakuha na kita sa buko na yan panghindo awal napsuta na yan ang kansi mga mugtadi
kakitaan niyo, tanda sin kalaungan, alamat sin kalaungan, magbidda-bidda yan in kakahinang nila, bidda-bidda yung kahanan niya. Sa may hawal napso, inyakad nila. Inawal napso si Manu siya, duwaing, inawal napso ko duwaing iwan sin siya, in siya, duwaing iwan sin ako. Duwaing yan. Alam mo, kabalikan ko yung aki Huzaifah ibn al-Yaman radiyallahu an, iyaka wat talawun. Anib kaw din sinamoy anib kaw, amoy magpinda-pinding kahalan, mataw din wal na mo, mangupama kun wal na. Fa inna dinallahi wahid. Hambog din agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karikaw mamogbog sin agama. Amin panghindo sin Quran, iban panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan mga umat Islam, at yun hikasiyam. Inhikahang po mga kiaulungan sin Allah, inhikahang po as-siqatu binasrillah wa anna al-mustaqbal lil Islam. As-siqatu binasrillah. Amin hatali panali kaw, pikilo mo gaw ko ta pangatayan mo, in tatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in konsumun yan, may Islam da. May Islam da. In amuin manay babaw. Bita na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ng kan Khabbab ibn al-Arat radiyallahu an. Hawakto amuin pamuhinga sin mga Quraysh, ang mga Muslim doon Hamakka na dan nun hayaon amuin limando na tuod yat tunay mga piyagsunog biutangan amuin basi hao biya sinikuan hi Khabbab ibn al-Arath na biutangan sa amuin basi hi Ammar amuin kuan niya. Sabi Khabbab ibn al-Arath in siya ini kuan siya ipon siya pagbihon siya pagdakang siya sikat siya lang si Makkatul Mukarramah maghinang siya kuan atin niya amuin puddang magbihikan ni mga Quraysh. Na waktu siya nag-Islam, nakananan siya sinamuin pamuhinga, labi luba na tuod, hamuin saydan niya. Hamuin nagmimilik ka niya Ummu Anmar. Sampay hinang Ummu Anmar, biutangan niya, kiyawa niya basi, mapasok, biutang niya pa o. Khabbab ibn al-Arat radiyallahu an. Naman diri pagkita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyang induan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, Khabbab ibn al-Arat. Allahumma ansur Khabbaban. Ya Allah ya Tuhan ku tabang ay Khabbab. Unin jimatu kan Ummu Anmar ta'wi ma'al kilab. Si makitin kyug dan sin sakit rabis ang mga time tanyo biyaon. Nagtanghul biya sin tanghul sin iro. Tabi ada kuman yaon. Unin ubat niya amuin basi mapasu ibutang haun niya dum adlaw. Kita anin tatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat Islam. Tuma Allah ta'ala intan surullah yan surukum. Ang kamu babukan yun indaakan sin Allah Ta'ala. Dayon yung pianglangan niya. Tamangon kamu sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Janji yan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naman jari rin di hay ni mga umat Islam limanduk maning pamuhinga misam biat tu nabiyan kahalan miat tu am ikwani Khabbab ibn al-Arath Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nung sin hawak tu Rasul sallallahu alaihi wasallam kimukulang-kulang mutawassidun burdatun lahu fi zillil Ka'bah. Kimukulang-kulang siya aray doon simisilong-silong haamuin Ka'bah lang sin Khabbab ibn al-Arath radiyallahu an ala tastansir ya Rasulullah ala tastansir lana wala di kakaw ya Rasulullah mga tabang kamo pangayon mo kami tabang hawak to amin simubra na inamuin pamuinga si mga Quraysh ala tad Allah lana di kaw lang ni mga dua para kamo ya Rasulullah namula in pamayon si Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai limingkod siya biyitaan niya sa in Rasul sallallahu alaihi wasallam sa ulong-ulong ang mga umat niya. Narain diya ini biyita si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi man kana qablakum. Biyitaan siya si Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga timpo na kaunayat to kiugdan day sabsin ko kimbesin kimug labi pa rin nga kimugdan kanyo yan. Yukhadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ard. Kiyawa inang bukusog ang pasya kialian halupa payuj'al fihi. Ang pasya biyutang dito fayuja'u bil minshar. Ang pakyawaan natin niya chinso. Fayuda'u ala ra'sihi. Ang pabiyutang paunia fayuj'al nisfain. Na nakuan. Natunga mga umat Islam. In kuan. Falam yasuddu dhalika an dini. Nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam wala ra yato nakapagang hapag-araman niya. Hinamuno pa wayum syatu bi amsyatil hadid. Kaan sila sudlay ring habasi maduna lahmi wa azmi. In maksud marasampain uno diman bukog. Falam yasuddu zalika an dini. Wala ra yato nang kiapagang sin pag-araman nila.
wala na inang kiapagang simpag-agaman nila. Sampai biyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yutimmanna hadzal amr ay al-Islam ay anna Allah yuzhiru ala sairil adyan. Ibut pa Allah subhanahu wa ta'ala simapain Rasul sallallahu alaihi wasallam mga umat Islam. Narain diyan ni makawat na pangadyan, yung pagsapayan mga umat Islam, hati niya, inyan, mga parkala, dakula, mahalga. Adapon, bangso pa, mamuin, daranon na siya, na iniyan lang si mga ulama, inyan, dalalatun ala istighfafihi bimakamir rab. Amuin, pangbawa-bawa niya na amuin manzila, makamsi, amuin darajat, kamahardikaan, kabasaran sintuhan Rabbul Alamin. Amin sa patiyuk wallahi hat mo iyan kay falhal wallah tamam na mga yan hati niya man dakong daran na di sa manjari hati niya mo pangadyan taran dihay nilang si mga ulama amin pag sapayan hati niya parkala mahal ka siapa si Rasul sallallahu alaihi wasallam wallahi la yutimman hadzal amr tantu ibut pa Allah in agama ini Islam ini sampurna unda sin Allah subhanahu wa ta'ala hati na padayin bawang dasin Allah subhanahu wa ta'ala katan agama wa anna al-mustaqbal lil Islam mga umat Islam bang mo initiyali gaw ko pangatayan mo in kaunan mo humugot na sa dyan pangatayan mo tumutug ka wikampo yan mga umat Islam taliun mo marayaw beta si Rasul sallallahu alaihi wasallam may tinikampo niya piki time bukon mo pangatayan mo intatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala dumatungda iban in consume in future Islam da mga umat Islam والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله manayin bawa wakatan agama Islam nabian nasabutan yung kain ng mga yawayan nila ito na yung pihag kubol pihag butangan sinso amuin mga pihag sudlay basi narain unod sin uiban sin bukog sa palam ya suddo zari ka andini waya tunay nang tiapa gang sin pag-agaman niya na hawak to bayon kato tabi ada kuman mang tay compare minor problem mga umat Islam. Amin katungan maniyo ti kasigpitan mattumagtoy paamuin magsirik magtuy. Na ini tinggalan tanyo biasin nasabutan yung kaina magtuy-tuy mattumagkadya pakanunok-nunukan pakakubul-kubulan. Ninya ayaw mga umat Islam mattumagtoy magpakita-kita paamuin kuan mangita-ngita isab. Nayaw kaya diatong nalawain biya ini diatong ang problema ngatuak mo pakita-kita sabar kau tuan inyang panisting sin Allah subhanahu wa ta'ala way pasab miyabot biutanganin umo chinso atawa kiubul kau way pamiyabot sabar kau fa Allah subhanahu wa ta'ala tutug kau agama inyang panisting sin Allah subhanahu wa ta'ala kita ba informan sin Allah ta'ala inna ma'al usri yusra munal to sarta sing kasigpitan in kaluhayan nung si mga ulama rahmat ini sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun bida ba'dal usri yusra sa ma'a sarta sinamuin kasigpitan kaluhayan kahayangan mga umat Islam pangandula dyan ka Allah subhanahu wa ta'ala atasan niya rakaw ami at tinikahan po mga umat Islam tayo bukun mo pangatayan mo tabangunda ko sin Allah subhanahu wa ta'ala ana inda zanni abdi bi unin huna-una mo Allah subhanahu wa ta'ala ami at to ininawon sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis kudsi ana inda zanni abdi bi in ako lang sin Allah subhanahu wa ta'ala doon na amuin dayaw sin huna-huna ka ako sin ipon ko mangka mga yuk tabang mga yuk doa tungtuma huna-huna ako pa Allah ta'ala tayo manin doa mo mangka mga yuk kaampunan yampun ko sin Allah subhanahu wa ta'ala inya mga positive thinker ba positive thinker nang si mga ulama man isiyo-siyo in amuin marayaw in huna-huna niya fa Allah subhanahu wa ta'ala wajadallah kama zanna bihi kabaakan yin Allah subhanahu wa ta'ala kakitaan niya in kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala manguno in huna-huna niya hamu yato jumatu ana inda zani abdi bi nabang isab in huna-huna mumangi mga yukaw dua maguna-huna ko biya ratiyama sin Allah subhanahu wa ta'ala biya malawa losop ko magtuwi hopeless ko magtuwi piyasaran na ako sin Allah subhanahu wa ta'ala mga yukaw kampunan biya tawad na sin dusa ko ini pwede na siya niya kampunon na beto yung jumatu sa tumtuma fala yaluman na illa nafsa wayroon susunod niya bot maningkan baran niya sa mismo siya di siya kumakat sin amuin kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala misan biyarin lagbo sin pardusahan amuin
matawbat siya sin Allah subhanahu wa ta'ala wang siya nagtawbat damatan. Hangkan sa in mga mubtadi na iniyan bukun pa kuha natin niya last chance, ang pa chance magtawbat. Biya dinin tiranan niya tinggalan mo yung pagbidaan mo iya kau tay manghud. Sa biyat asin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah hajabat tawbat an sahibi bid'atin hatta yada'aha. Munato din Allah Ta'ala tiyampanan niya na inlawang sin pagtawat ha mga tao magbibidaa sa hingga bang niya tinggalan in pagbidayaon dito siya makatali magtawat Allah subhanahu wa ta'ala. Sabang di niya rayaw niya ra nagtataw na sa pangatayan niya nag-ipat siya sin bidaa ha pangatayan niya na di na siya makapagtawat. Sabab kaya kapangan na sin saitan in amuin pangatayan niya piya nga ngari-ngarihan na in kakahinang niya bidaa in pangatud niya sin bida marayaw biya na sin hadis na sabutan nyo kain na pangatud niya sin bida sunna atau marayaw in kay banat magngan pa bida hasana lang Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nas hasana ingkatan bid'a pianganan dalala kalawungan misan pa pangatud sin manusia marayaw naman jari biyaon bukun nahat pangatud umian biaon bid'a hasana umuin nagkakawa ini mga umat Islam mambukun amuin fitnah sabab sin fitnah zaman ini hambuk dengan mga salihin biakan Muhammad ibn Ka'ab al-Qarzi rahimahullah suila an alamatil khazlan dia nga subuhan siya sin amuin alamat sin amuin kahinaan sin amuin biya sa pantun tao piya pasara nagkakangi uno ay yastakbihar rajulu ma kana yastahsin wa yastahsina ma kana kabiha amuin hipag marayaw na sinambuk usog in kaunan misan mangi iman wa ay yastahsina ma kana kabiha iman ipag marayaw niya inamuin misan pamangi biyarin ini ka hasana sin biyawet na si Rasul sallallahu alaihi wasallam dalala kalawungan biadiin lumabi kita rin kan Huzaifah ibn al-Yaman inakin niya yung kataan bida kalawungan wa in ra'ahan nas hasana Nabi sa ini sa panto biyaitaan na kita sa biyari na zaman tayo mag-iyan makarungo kita aon bidaa hasana nalawang Huzaifah ibn al-Yaman misan pa siya kita sin manusia marayaw in siya kalawungan da nabiyan fitna yan ng umat Islam na ini amin ito tinikang po masabutan niya inhika hati niya ika hangpo tag isa at ta'ammul kay napusan na yung mga umat Islam at ta'ammul fi na'imil jannah wa azabin nar wa tadhakkuril maut amuin tumtumun mo hasupaya kau tumutuging kahalan mo tumtumun mo yung nikmat alam sulga iban sin siksa alam mapinal ka jahannam bang ini darun dia tali gumaan sayanin amuin daakan misan biarin sigpit niya misan pa biarin baya mo huminang sin langgal sara hatat kala katumtuman mo yung siksa sunugo nati ako halaw mapinal ka jahannam di mo yato inamon tumutuging kahalan mo kakapuntulan hatan sa ambuk na nga mga himumunga ni Sheikh Ali Tantawi hafizahullah laong niya qara'tu aksara min 70 sana nagbasa ko laong niya lukuan na 5 na kapituan tahun pama wajadtu ajmala hikmatin min alqawl waya ko laong niya nakakita nakabaak amun sa lingkat lumabing lingkat niya dahil amun hilalaungan Ibnul Qayyim rahimahullah inna masyaqqata ta'at tadhhab wa yabqa sawabuha bunal to din sigpit sin pagtaat pagibadat niya lumabayra sa inuin kumakkal amuin pahala niya masyaallah tabarakallah kumakkal wa inna ladzatal ma'asi tadhhab in la nabisab sin pagmaksiyat iniyan lumabayra pag-iig mo sa juwayna wa yabqa iqabuha sa in kumakkal amuin siksa niya nabiyan ng umat Islam ang anal ko marayaw
Ini ka kuan ni amuyat tu. Bamuyat tu tihali marayaw. Gumaan kayo. Ini ka tu amuin kuan ni wa tadhakkuril maut. Tadhakkuril maut pagtumtum sin amuin kamatay na matali mo. Ini ikaw ini yari kita niyo biyaon tahtal ard fawqal ard. Hababaw gumi nagpapanaw-panaw, nagiinom makan. Dumatong in waktu in kaunan tanyo tahtal ard na kita nyo. Amuin gumi gigikan mo yan, habawa na kaon niya. Pila na sadya, in amuin. Kakilahan mo, ito na. Kaya luon, di pa ko mamintang. Ayaw ko magtali, bata pa ako, biasin mga himumunga natin niya, sarang na lumaas, magkaat na ang pamagtaat. Na ini kalawungan ini mga umat Islam. Iban sin amuin, bisa amuin atin niya, sarang na ako mag-ibadat mga kumaumul na ba? Biya ini. In kaibanan maghadji. Sarang na ako maghadji, abang lawang niya, biya kuwan. Biya ini na umul ko. Sablong ni biya lawang ni matag pawamaksiyat lawang niya. Di pa lawang niya akong makuwan, maharap. Na ayaw, may ta, kaingatan mo, in kamatay mo. Di mo kaingatan mga umat Islam. In kuwan, in unuwain kamatay, ba'da lahazat. Moment na mga umat Islam. Ang bagta, tarkadjot mga umat Islam. Kumugdan kayo ng kamatay, matikulong na sa dyan mano siya abang mabut na yung ajal niya. Manjari umiyan ka, sarang na yung umul ko biya ini, ang pa ako maghadji, sa ablaw niya biya, di palaw niya makuan, ma-controlling kuan, indusa law niya. Nasabi nyo hatalian nila, yung paghadji ini, pagpapasindusa. Biya ka, piyag anakina mo, sinamuin, kain na tagna, way rundo sa rusa, man ko nakahadji. Na ini mga umat Islam, ang biya ining kahalan mo, unin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna ma yatakabbalallahu minal muttaqin. Bunal tuod, in pagtay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, day nga mga tao nagmamabuka, in kahalan sin biya ini. Amuin biya sa pantumay ng kita sigurista, saan nga biya ini, magtawbat man lang biya ini. In kahalan ta, mutalahi. In kita, naglalangog-langog. Nagpanayam-nayam kita, naglalangog-langogan ta. Aun san, kawaan man zikir, maginangako dusa, salda, magzikir lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, zumikir, subhanallah bihamdi, makahanggatus, mapapasindusan, misan pa biya tawad sin bukal, dakat. Nazikiran daw niya. Mapapas daw niya, bita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, anjari huminang na siya rusa, na yung pangasut, kaya maayato sin Allah ta'ala rin kanya, di matay, masabing kahalan niya, bukun din nga mga mutakin, inkawalan din nga mutalahi, in siya nagpanayam-nayam, diyan nagkuhan siya, ittakhadhu dinam lahwan wala iba, hinang yung pag-aaraman niya, kalalamian, kalalangukan. Miyating kahalan niya, diyan sayan. Sambayang man lang niya. Magpuasa mayan. Di na ako lang niya magkuhan, Ramadan na mawi. Sa din Ramadan, man sama Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ampun nun sintuanin mga pardusahan na kauna. Yung asawa ito dito na lang niya. Nawairoon bukon innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Unal to din tayo sin Allah Ta'ala, day nga mga tao nagmamabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Natali umiyat marayon kamatay, hati niya, dumatong yan ko no wakto. Ayaw magtali bagong bata, hati niya, bata pa ako. In kamatay tumtumatay manghod, dumatong yan, haamuin bagong bata, piyasin pagdatong niya, hatao malaas na. Mang miabot na yung ajal. Dumatong siya hamuin tao masambuing pamaranan. Biasin pagdatong niya tao malaman na laong ta eto na laong ICU. Bang miabot na yung ajal. Matikulong na sa diyan mano siya. Dahil di hay ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kay napusan niya, nagbanda, nagpatumtum, aksiru min zikri hadi min ladzat. Patauran niyo in pagtumtum sin kamatay, sin amuin, mangluluho sin kasaddapan. Amo na yung kamatay. Murah-murahan mga umat Islam, amuyatto, amoy mga tiranan, sin hikatutok, sin kita niyo, dan di hazaman amuin niya rin at si masaplag, in amuin kapit-na-pitnahan, ginisan tiragbusan niya, before ko pakalupahan, ang pambuket to atin niya, pitnatud dahma, ini, lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuk pit ng bako na kalupahan, fitnatud dahma, si Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tada'u wajhan illa latamatshu wala baitan illa dakhalatshu. Wairuun tihumahun niya, pamayhuan buat malaikat alupon niya. Tujuhun niya. Wairuun bay buat malaikat
masud niya yung fitnatud dahma. Long si mga ulama timpo na kaunat to, Allahu a'lam bi muradir Rasul sallallahu alaihi wasallam bi fitnatid dahma. Allahu a'lam long ni uni maksud si fitnatid dahma. Amun wayruun bay bot maningkan surun niya. Nabaya una waktu biayon mga umat Islam. Amuna long si mga ulama in internet. In internet mahinang siya fitna, ikalayo mo din Allah subhanahu wa ta'ala apabila nahinang siya na usal mo pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan kau yaw na lombay. Ha? Makahinang kau sin maksiyat sabab sin internet. Sumud siya. Kau ni kunimpit na yan. Ingi sin zaman. Hindi nga sa ito kalagyan inamuin kuwan. Amuin katutog kau kutsing panindo. Sabyari na rin ni mga kapit na pitnan nagguwa mga umat Islam. Na yung kaimanan usalong nila pa internet ipag-gura-gura atau ipanglimot nila, ipagkuan nila rin doon, pagpasaplag sing kalawungan nila sa mga Facebook yan mag-post. Kalawungan niya to. Yung kaimanan dito kami sa Saudi at niya, sampai nagkatawa na kami o nabasa na mo. Alhamdulillah, yari kita nyo nagmaulod na nakahinang kita nyo sin sunnah. Alam, pagsukol kita nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Giwa kita nyo dengan katigid luman sin bid'ah, pakasawan sin sunnah. Nah, bukun kaya to amayat yung hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kal kuzil muzakhiya, la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara. Yung pangatud niya sin marayaw, nabaliktad na. Di niya nakaingatan in marayaw. Nabaliktad rin kahali. Pangatud niya sin bid'ah sunnah, in sunnah bid'ah. Nah, biya. Nainang siya tupit na mga umat Islam, pit na tuddahma in kuan yan pagtahon internet. Pag Facebook, maraming Facebook, mausala pag-ibadat. Sa mga mahinang na parsababan, maliit na ko magsambayang, na hindi yan, di naman siya rin mga umat Islam. Amun diyaman na ko mag-Facebook na sadya. Yung pagpunta na, di at tumarayaw at maliit na ko pagsambayang. Namin at mga kiulungan sinala sa bang apabilan internet iniisab. Nausan mo sa pag-ibadat, kimusugin, amun pagpasampay mo, yari ikaw Pilipin, mag-post ka, amun panghindo pangadjian, Masya Allah, mawasasin mga sila hula. Inyan, nahinang siya wasila. Tiranan mo, pakarayawan. Inyan, natin niya, di nga mga mahinang sa ni'mat mga umat Islam. Biyahayan. Namura-mura mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagbarakat ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala, ibang pipagmumpaat, in pangadjian tanyo hawak turum ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.